We can declare this morning that our God is a great God. We can indeed say that our God is an awesome God. There's no God like Him. Marvelous, excellent Prince of Peace, Lily of the Valley. We are privileged this morning to be in the presence of our Lord and Savior. And if you are glad that you are here, give the Lord a praise. Hallelujah! I want to greet the leadership, the pastors, the deacons, Pastor Perez and his wife, Pastor Oppold and his wife, all the leadership, extended leadership, our first-time visitors, the members of Andrew Murray who are here this morning, and all the dancers, all our students that are here this morning, our first-time visitors. I believe that the Lord is going to bless you this morning. Geliefdes, vanoggend, terwyl ek gister van die radio afry, kom die gedagte by my, en die Here sê vir my, bemoedig die gemeente. Encourage them. And I believe that some of you this morning are sitting here and you are going through a difficult time. You are maybe standing in front of a crisis, maybe dealing with something that is threatening you, maybe a difficult situation that you are entangled with this morning. But I believe that the Lord is going to help us this morning. Ek kom vanoggend tot die ontdekking dat God is groot. En hy's magtig. En hy's gedig. En daar's niks wat die Here nie kan doen nie. Weet jy, as jy vanoggend net sou besef dat die probleem waarin ek nou is nie groter as die God wat ek kan bid nie. Ronel, is goed om jou te sien. En ek gaan vanoggend met u praat. I know we are against time. We are leaving we need to be at 12. We are going to support Sister Chrissy with the funeral of a brother in the AFM church in Paarl, but I believe that the Lord is going to bless us this morning. Ek praat vanoggend met u oor die groot God. And if you have your Bibles with you, you can read with me Mark chapter 6, Markus 6, 45 tot 52. As jy nie 'n Bybel gebring het nie, die skrifgedeelte sal op die skerm wees waar u saam. I'm reading from the Amplified Version. En die opskrif is Jesus loop op die water. Vader, ek dank U dat ons vanmôre bewus kan wees dat daar is geen God soos U nie. U is almagtig. U is alleen magtig. En geen God kan met U vergelyk word nie. En vanmôre wil ons U aanbid. Here, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. En dankie dat U vanmôre vir ons gaan seën deur die woord in Jesus naam. Now this is a portion of scripture where Jesus fed the 5,000. Verse 45. Jesus immediately insisted that his disciples getting into the boat and go ahead of him to the other side of Bethsaida while he was dismissing the crowd. Jesus sê vir sy disciples, klim in die boot, gaan julle voor my uit. And after he said goodbye to them, he went to the mountain to pray. Now when evening had come, the boat was in the middle of the sea, and Jesus was alone on the land. Verse 48. Seeing the disciples straining at the oars because the wind was against them, at about the 4th watch on the night, between 3 and 6 in the morning, he came to them walking on the sea and acted as if he intended to pass by them. But when they saw him walking on the sea, they thought that it was a ghost, and they cried out in horror.
For all they saw him and were shaken and terrified. But he immediately spoke with them and said, take courage. Stop being afraid. It is I. Verse 51. Then he got into the boat with him, and the wind ceased as if it was exhausted by its own activity. Daar's 'n ander translation sê the wind died. Die wind het gaan rus. Hallelujah. And they were completely overwhelmed. Verse 52. Because they had not understood the miracle of the loaves. The more we read the Bible and the more we study the Bible, the more the greatness of God are being revealed unto us. Jong mense, as jy nie jou Bybel lees nie, jy weet nie wat jy mis nie. Because the more I read the Bible, the more the greatness of God are being revealed unto me, that when I encounter a crisis, I know the God of the Bible is able to help me. Die rede hoekom baie van ons nie ons krisisse en ons krisisse verdwaal raak, is omdat ons ken nie die uitnemendheid van die God van die Bybel nie. The more we study, the more we see the greatness of God being revealed unto us. Gister terwyl ek dit lees, kom ek agter, hy maak Jairus se dogter lewendig. Hy maak vir Lazarus uit die graf uit. Hy voer die 5000 met 3 visse en 2 brode. Hy loop op die water. Hy kloof die Rooi See oop. Hy laat manna uit die hemel dale. Dis die God wat ek in U aanbid. The mighty God. The glorious God. Gospel writers has written songs about His greatness. Revelation that they received from Scripture. Songs like, how great is our God. Songs like, you are awesome in this place, mighty God. Songs like, Lion of Judah, we worship you. And songs like, worthy is the Lamb. He's an awesome God. He's a marvelous God. He's an excellent God. Listen, and while I was pondering on the greatness of God, and the greatness of God is also that He is all-knowing. Hy weet alles. God knows everything. And when He sent His disciples, He went to the mountain to pray. And Christ showing us a great example of praying and spending time in intercession before God. It is important, believers, that we pray. It is important that we submit unto Him. It is important, want wanneer jy bid, dan verklaar jy, Here, ek kan niks doen nie, U is magtig. He sent His disciples away ahead of Him, and He went to the mountain to pray. I want to encourage the church to pray. I want to encourage young people to pray, because it is spending time with God, and that is where you read the Bible, that you know the God of the Bible. There is no God that can compare with Him. He's not Muhammad, He's greater than Muhammad. He's greater than the Baals and all the other gods. He is alone the awesome God. Christ sending His disciples ahead of Him, knowing that the wind is going to be against them. Hy stuur sy disciples in die boot. Hy sê vir hulle, gaan julle voor my uit. Maar hy het geweet, daar's 'n wind wat gaan kom. But He's still sending them, because He's the all-knowing God. The greatness of God is that He can be behind them and in the same time being in front of them. Nee, julle het my nie gehoor nie. Julle het my nie gehoor nie. Die grootheid van God is
dat hy kan agter hulle wees en voor hulle wees op dieselfde tyd. He sent them ahead of him while he go to the mountain and pray, which means he's behind them, but is God also before them. He knew what's gonna come. Listen, he's God behind you and he's God before you. If God is before me, who can be against me? Ek ponde in my klein gedagte toe die Here Israel uitlei, sê die woord van die Here, ek gaan voor julle uit by dag met 'n wolkklomp en dag met 'n vuurkolom. Die Bybel sê die lig van God was oor die volk dat hulle nag en dag kon trek. Nou sê die woord van die Here dat die skoene aan hulle voete het nie versluit nie. Beteken dat hulle moes op hom geloop het. He was underneath them to carry them, and he was above them to open the heavens so that he can give manna unto them. Hierdie magtige God kan agter jou wees en voor jou wees op dieselfde tyd. He can cover you. He can cover you at the back and he can fight for you in front. The reason why he sent them to go while he knew that the wind and the sea is going to be rough against them, he wants them to teach and to teach us the thing that we are going to endure hardship, but the fact of the matter is we need to hold on to him. Die mense het vir ons al die tyd gelieg en gesê, my broer, die dag dat jy jou bekeer, gaan al jou probleme verdwyn. Is 'n lieg. O, dit gaan alles, jy gaan nie probleme hê nie. En die dag toe ons bekeer, toe breek die hel los. Ooh, toe verstaan jy nie jou vrou nie, die besigheid pas, dan Peres vat so maar dip, en die kinders in raak in rebellie, en al die geld is te min, en alles gebeur, die kar breek, en die yskas breek op dieselfde tyd. We will endure hardship, but the fact is, he's behind me and in front of me. He knew what they are going to encounter. He knew that the wind and the sea is going to be against them. He's on the mountain praying, but he's also before them, taking care of everything. Christ came walking on the water that was rough. He came at the 4th hour, between 3 and 6 in the morning. The Bible says it was dark. Nou wil julle verstaan, die see is rof. Die wind is teen hulle. Dis tussen 3 en 6 in die oggend en is donker. Waar is die Here? Waar is die Here nou? And the Bible said, he came in the 4th hour. He sets the hour. He will come, but at his hour. Hy kom op sy tyd. Al wat ek moet doen, Pastor Perens, ek weet hy gaan kom. Ek weet nie wanneer nie, maar een ding weet ek hou vas terwyl hy op pad is. Christ teaching us, Pieter, jy weet nie wanneer gaan die Here deurbreek nie, maar deurbreek gaan hy. En terwyl hy op pad is, Pambulela, Jesu, Pambulela. Op sy tyd. Hy kry 'n dringende boodskap, Martha en Maria, die broer, die een vir wie hy lief is siek. Jesus sê vir hulle, kom ons bly aan. Hulle sê, Here, dis 'n dringende boodskap. Hy sê, Lazarus, slaap. Ek gaan om hom wakker te maak, hulle verstaan nie. God will never be rushed. He will come for surely at his time. Die see is rof. Die wind is teen hulle en dis donker. Die storm is op sy hewigste en is donker. Daarom skryf Dawid in Psalm 93 vers 2,
hierdie mooi skrif, ek lees dit Afrikaans vir u. Hy sê in Psalm 93 vers 2, vas staan u troon van ouds af. Hy sê van ewigheid af is u. Kyk wat sê hy vers 3. Die riviere, o Here, het verhef. Die riviere het geprys. Die riviere verhef hulle geraas. Vers 4 sê, meer as die gedruis van groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. Die see kan nie kom op die hoogte waar God is nie. David sê, hy sê die golwe is geweldige waters, die golwe van die see, hy sê maar is die Here geweldig in die hoogte. So there's no storm, no wind, no battle that come at the height where God rules. Nou waarom moet jy bang? Hoekom is jy bevrees? Jy het maar nog net iets gehoor en nou bewe jy. Pastoor, ek gaan dit nie maak nie. David says, the power of the wind cannot come to the height where God is. Daar's niks wat God nie kan doen nie. In Psalm, ek lees vir u die contemporary verse sê, you have always ruled and you are eternal. The ocean is roaring, Lord. The sea is pounding hard. Its mighty waves are majestic, but you are more majestic and you rule over it all. God is majestic. The sea that brought them fear, he walked on the time that he has decided to come. Die punt is die dierbaar is, die Here gaan deurkom. As net die tyd wat ek en jy weet nie. So the question is, you just need to hold on. You just need to trust. You just need to obey. And you just say, God, I know at the time that you said you will come. The sea tossed with waves. Christ came to them, walking on the sea. And the other thing is, no difficulty will obstruct Jesus from coming. Niks gaan hom weerhou. Niks kan in sy pad staan nie. Niks kan hom weghou om te beweeg nie. Niks kan hom keer om te beweeg nie. Alles, al die odds teen jou. En jy lyk, jy gaan dit nie maak nie. Dis die een teleurstelling op die ander teleurstelling. Daar's niks wat God gaan weghou om vir jou deur te breek nie. Psalm 42 vers 8 sê die vloed roep na die vloed. By die gedruis van waterstrome. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Die Engelse vertaling sê, your waves, the waves came over me. Hy sê, maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied. En in die nag, wanneer alles donker is, sal sy lied by my wees. So while I am in my darkest period of my crisis, I need to worship him. Die eerste ding wat die Here sê, ek moet aan hom vashou. Die tweede ding is, while I'm in a dark place, I need to worship him. Give honor to him, sing glory to his name, worship and magnify his name, bringing honor to his name. Do not turn to other gods, but give glory to the God of gods. He's an awesome God. He's a powerful God. He alone can help. There is no God that can compare with him. Daarom sê die woord van die Here, die vloed roep. En dan die ding, die skrifgedeelte waarmee ek wil afsluit, is die woord van die Here in vers 48, wat sê, dit het gelyk asof hy verby wil gaan. Kan ons net gou weer vers 48 opsit, van Markus 6
En hy het gesien dat hulle swaar kry by die roei. Wat die ding is nie, hy het dit gesien. What is the greatness of God? Suster, die Here moet dit net sien. Hy het nog niks gedoen nie, hy moet dit net sien. Net die feit dat hy dit sien, as God almagtig, is 'n duidelike teken. Hy gaan dit oplos. Die woord van die Here sê, want die wind was teen hulle omtrent die 4de nagwaak, en hy het na hulle gekom al wandel op die see, en hy wou by hulle verbygaan. It seems like he's passing them. Hy het gesien, maar dit lyk asof hy verbygaan. Why did this thing happen? It was that they can call upon him. Hy wil hê hulle moes roep. Familie, as jy vanmôre in 'n storm is, en jy's besig om te verdrink, en dinge raak vir jou moeilik, dan moet jy roep. Jy moet roep. Because we are in a time. Jairus in die Bybel, broer Stevens, was 'n leerowerste. En God laat dit soms deur toe, dat ek en jy in 'n situasie kom wat ons onsself nie kan help nie. En ek en jy was al daar. Was jy al in 'n posisie waar het lyk, jy staan voor jou probleem en jou hande is afgekap, agter jou rug vasgemaak. Die Bybel sê Jairus was 'n leerowerste. He was the director of the service of the synagogue. He was high in position, a wealthy and a well-known man. But when he stood before the sickbed of his daughter, who was 12 years old, kon sy posisie, sy status om die gehelp te hê. God bring ons soms in 'n posisie waar jou geld, jou status en jou posisie jou nie kan help nie. En terwyl Jairus staan voor sy 12-jarige dogter wat besig is om te sterwe, besluit hy, ek moet die Here kry. En hy loop uit die huis uit. En hy kry vir Jesus en hy smeek hom, Here, my dogtertjie is besig om te sterwe. En sommige van u is dalk vanmôre in 'n situasie waar jy voel vanmôre, ek kan nie meer nie. Blinde Bartimeus in Markus 10 roep hy uit. Hy sê, seun van Dawid. Hy's blind. Iemand het hom daar gelei dat hy daar is. Maar luister, hy hoor, hier is 'n gewemel. Hy wil iemand praat, hy roep iemand nader. Hy vra waaroor gaan die rumoer. Hulle sê vir hom, dis Jesus, seun van Dawid, wat nou hier verbygaan. Hy's blind, maar hy kan sy mond oopmaak. Jy kan dit gaan lees, hy roep uit, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hulle het hom stil gemaak. En Jesus sê, gaan roep hom. En hier kom hy, vir jare blind, afhanklik van mense. Weet jy wat is die grootste vernedering vir iemand, as jy afhanklik moet wees van mense? Jy moet vir hulle vra, hulle moet vir jou gee. En sommige mense gee, en dan praat hulle van wat hulle gee. En Jairus sit met groot probleme. Sy eintlike groot probleem is, ek wil sien, want ek wil ophou afhanklik wees van ander mens. Hy sê, Here, dat ek kan sien. En God het sy oë geopen. Markus 10:47 sê, and when he heard this, it was Jesus of Nazareth. He began to cry out and say, Thou, Son of David, have mercy on me.
Psalm 50 vers 15 sê, and call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and thou shalt glorify me. Psalm 34 vers 17 sê, the righteous cry and Jehovah heareth, and deliver them out of all their trouble. Wat is jou probleem? As jy weet hoe groot die God is van die Bybel, it will cost you nothing while you sit and read and study the word and see that you know that in the Bible there is no greater God than the God of this Bible. Know Him. Read the Bible. Waar sê die Bybel geloof is uit die gehoor en gehoor is uit die woord. And the more you read the Bible and the more you study, the more you see how powerful the God is. When you stand in front of a crisis, you know the God of the Bible is with me. Ek sluit gister met 'n vrou en sy vertel my 'n storie. Op 'n stadium die Here gedien. En sy sê vir my, pastoor, ek het desperaat geraak. My man is vasgevang in alkohol en ek wou so graag hê my man moet ophou drink. En sy sê iemand sê vir haar dat sy moet gaan na 'n waarsêer toe. En sy kom in by die waarsêer en sy vertel, sy sê vir my, pastoor, hy sê vir my, ek moet 6 eiers bring. Sy gaan koop 6 eiers. En sy moet hom R800 gee. En sy sê vir my, sy vertel dit gister vir my. Sy sê, pastoor, en hy sit hierdie eiers in 'n koerantpapier toedraai en hy sit dit op my maag. En hy begin te bid. En toe hy klaar gebid het, breek hy die eiers. En sy sê vir my die goed wat daar uitgekom het. Sy sê die goed wat in die koerant gelê het, pastoor, ek kan dit nie beskryf nie. En sy sê, toe sy klaar gebid het, sê hy vir dat jy moet R3.500 bring, want hulle moet offer. She never went back because she didn't have the money. And the reason why she didn't go back, she didn't have the money. En sy sê, pastoor, omdat ek nie betaal het nie, is my huis verwoes. Sy sê, my man het uit die huis uitgetrek. Daar's constantly fights, die geld ou nie. En ek sê vir, there's only one God that can take you out of this. And his name is Jesus. There's no other way out. Christ has paid the price. You don't need to pay somebody to pray for you or to stand in the gap for you. Jesus paid it all. Hy's agter my. Maar hy soek voor my. Hy's langs my aan my linkerkant en hy's aan my regterkant. He's underneath me and he's above me at the same time. So he's God and God alone. Toe Daniel in die leeukuil afsak, toe hy klaar in die leeukuil. Hy het klaar met die leeu's gedeel. En toe die koning roep, o Daniel, was hierdie God wat jy gedurig aanbid in staat om jou te verlos? Daniel roep uit die leeukuil uit, ja o koning, hy was in staat om my te help. Ek wil vanoggend vir u uitdaag. Call upon the name of the Lord. He will help you. Cry unto him and say, God, ek is in 'n toestand vanoggend, Here, my huis is in benoudheid. And if you call on him, he will come. But at the set time that he has decided on. Kom, gaan hy kom. Maar op die tyd, Anton,
wat hy vasgemaak het. Nou wat moet ek doen, pastoor, terwyl ek wag op die Here? Ek hou op sy woord vas. I will praise him. As hy vir my suster langs aan deur gekom het, dan as ek jaloers is, dan prys ek hom, want hy het vir haar gejal. As hy vir my broer langs aan gebless het, dan eer ek hom, van die Here het gejal. But on the time that God has set for me, He will come at the right time. As jy vanoggend hier sit, en jy sê, pastoor, ek is in 'n toestand vanmôre. Ek wil nie hoor wat jou storie is nie. Is dit in jou en God? Staan nou op jou voete. As jy het gebed nodig het, staan nou op jou voete, ons wil saam met jou bid. Jy sit in 'n krisis vanoggend, staan nou op jou voete. God is here this morning. Terwyl jy staan vanoggend, ek wil jy moet staan, terwyl jy staan, sê, Here, ek is in benoudheid vanoggend. Ek is in 'n toestand vanmôre. U alleen kan my help. Lig jou hande, en ons gaan nou vir die Here vra. En terwyl ek bid, al wat jy moet sê is, Here, help my. Thank you, Jesus. Here, U sien ons. U sien ons, Here. U sien ons soos U die disippels gesien het op die water. U sien ons, Here, soos U die storm gesien het. U sien ons soos U die wind gesien het. En U sien my broers en my susters vanmôre op hulle voete. U sien wat hulle deurmaak. U sien hoe die wind teen hulle kom. Maar nou bid ek vanmôre, Here, dat U deurkom. U hand openbaar. U krag tentoonstel. Gryp nou in, Abba Vader, en wil U dan nou reg doen. En die krag openbaar in die magtige naam van Jesus. Halleluja. Kom ons almal staan.